Yandukan galah niki sampun menawi enten lantas malih sampun itu iring parikrama ring rahen memang kejadi panjang kami-kaminya. Sedurungan di tiang lantur dan sekiranya gue enten podibakan balik di pos iring lunasije majang iring di sang yang pramokawi untuk puja pengasuti melaparan tu pengasuh karu Om Swastiastu. Jero mangku saneda sujang ditiang penglingsir saking kaler sanewang yang ditiang jero saneda wang yang ditiang jero manggala adat pendinas Banyar Purwokerto sane wang yang ditiang klian adat lan dinas Banyar Kedampal saneda wang yang ditiang tar pengelingsir saking kaler harus sembeton serang sami sadedahat retnasi haditia. Naringkalah puniki kaler kesapu puniki ring sejaron yang guwen tanitiang kung pengampura wiyati ring sejaron yang guwen tanitiang roh mriki sampun tepe kalah sekadi sanes sampun panumaya sanes sampun langkung ring kalah tanggal 12 metan ring ninik pebawasna sampun langkung. Nah sane mangkin yagi pacang ngelantur ring sejaron yang guwen tenan puniki yang pebuat pebawas nampaikan panamayone puniki apa nggak presiden aris kira-kira pewarangan sampun leket ring tanggal 29 puniki makin katur galah bawasnya saking kaler paham sudah buput sadak bawas sampun aris galah aturan tiga. Om Swastiastu. Matur semua ring Sang Hidro Wakil pepisanan alat pengisir ring linggih dan mangku sane tiang manggala pesta adat gerih sane kemayang tiang manggala adat lan dinas ring Banyar Purwokerto gerih sane kemayang tiang terawih manggala adat lan dinas ring Banyar Kedampal sanes kumandikan nalar ring para pelisir sami sanes nencan beto untuk nyarga kita pujo pengrasuti atau rangkitiang ring dingin dari yang Prabowo Wisesa waning pejantan sampun sangkani sih paswecan ide bersida kira-kira tiki mupul disejaraning ngelanturang pemargin sang Grehastin Kingyan Iputu Danendra Putra Rohen Putu Yogi Swari majantan sampun suksemotan sepiro atau rangkitiang ring penglingsir perdana duaning risjaroning penyangre sampun menawite sekadi kane keaprian penglingsir sami majantan sampun kawendanan titiang rauh makin meriki jago ngelanturan ilian pemargi ngelanturan ilian pebawasan tane sampun kepaigoman dawek rahino sane lintang tanggal likur majantan sampun ringgalah sepunika napi sane dados pantang sane sadang kebawasan sampun menawite nomo gelang pinaku penglantur pertama majantan di tiang jaga ngaturuning ngayang kane nyarengin di tiang pedak meliki mangkin siosan ring pemugeran lelintihan salah sane iring tiang masih dikare ingin bisa go kiwat dengan nalar di tiang nedonang minokadi manggala Banjar ingin adat lan dinas pinake nyangkepin di sejarahnya upasaksi karena kebos tri upasaksi pun duaning ring pemargi dokterin ring pemargi Darmo Paswakan pemargi sampun becik pisan kadosnya pantaranipun sang calon Grehastin lanang lan istri berusaha lan pradana kawendanan pemargi
wiwaha sangkaning arsa wiwaha sapunika bilih-bilih raris Sang Yayah Rena pinaka guru rupaka iraga penglingsir sami nalar sampun nyarengin ring sejaroning pemargi daweg tanggal 29 sanes sampun bintang lantur jane manut sekadi semayo ring galah kemangkin jaga kelanturan antuk pemargi raksa rumaksa dua dengan sapunika siosan ring sane atur yang wawu titian nalar ledonang ring sejaroning perjuru dumang dene pemargi raksa rumaksa sane jaga kemargian ring galah kemangkin presida antar sepatutnya lantur jane pejantan sampun dumang dene patut antuk pemargi manut simo desto lan semayo titian ngaturang ring penglingsir jago nitenin kesejaroning pemargi raksa rumaksa puniki ingin saking cacah jiwa ring Banjar Purwokerto jago peketus rantai keranjingan ring Banjar Kedampal menawi ring adat sahol dinas ingin punika ledang penglingsir kan jago nitenin sumadene anut ring simo bresto lan semaya sanes sepatutnya ingin punika ngeriini nitya mahbah galah aturan ditian ring penglingsir ring perdana inggih katur galah nggih untuk semua ring penglingsir kaler dan sampun ngilangin ring sejeroning kuentenan pemargi sane sampun langkung ring tanggal 22 Agustus sane sampun langkung sane mangkin taler bertemu ring sejeroning kuentenan panumaya laris ring galah raksa rumaksa ke bawos mangkin ditiang saking keluarga tadi nenten malih jagi pacang ngilangin yantukan sampun kejumawisan ring arahina sane sampun langkung riantukan dinten cede malih kita punika panglumut pemargi ring sejeroning kuentenan pun dipangawitan atur puniki saking ramanipun ya penglepasan puniki ke bawah riki dikalah aturan ditnya ring pelindutnya nah sapunika inggih sampun wonten wadi warsa malih ring kuentenan ring rahena puniki galah ten malih polian dityang diantukan sampun kajumawisan sareng sami sampun kebukutan taris galah aturan dityang bakti ngaliran sampun remaksen sampun kebebasan sampun nah mungkin ring sejeroning kuentenan punika aris ring galah sane nglantur sampun daler jero menese sampun daler ditiang rincikan ring sejeroning laki-laki sing sampun langkung ini pawiwahane wantah tanggal 6 puniki enten sampun sareng sami puniki sareng sami daler ring kuentenan jero menese daler ring adat Banjar Purwokerto dan dilasipun tadi tanggal 6 punika jadi panjang laturan pawiwahan daler aturan jawaban ring kerajaan Riki punika patah mendak pengabdian sareng kaler taris ya wonten bolas malih turang titiang kalah menawi ring titiang pinaka dilebih keluarga Ibu dan Endra enten jaga wetan atur malih adosnyane titiang mangkin maksud serah ring pemargi raksa rumaksa menawi saking perjuru adat lan dinas kane ngewilangin dumang dene becik antuk jaga nampenin ring perjuru saking dampak terus inggih itu semua ini galah master mangkin pinirian ditiang aturan galah lagi ring sejeroning perdana dumun ini kelian adat Banjar Purwokerto galah aturan ditiang sadurunge ampura yang titiang mangkal adat Banjar Purwokerto sedurung matur ngiring mencarang pangancali Om Swastiastu suksma pimanget panjang ring pengetar baos sane sucian titiang jero mangku sane pun persidangan aturan upakara rahinane mangkin manggala adat lan dinas Banjar Kedampal
sane wangiang titiang penglingsir sareng semeton sami saking Jeruan Kaler saking Banjar Kedampal miwah Jeruan Riki ring Banjar Purwokerto sane tresna sehen titiang dang pati sakelang kalih sane tresna sehen titiang enggih ampun piragi titiang wau atur saking penglingsir saking Jeruan Kaler sareng saking Jeruan Riki minap polah palih pemargi sane sampun kemargian nika sampun nemu gelang ya. Nah titiang ring adat nika jagi mungkin ngelaksanayan penyerahan kan kita dados ini nanging sedurung menika lugrayan titiang ngaturang inggih perarem ring Banjar Purwokerto minakadi wenten salah sinunggil warginane jadi keambil jadi merabiak kedua desa. Nah perarem punika wantah bejati asoro mesesari kinah bolong santa nanging berkembangnya waktu jantan iki ampura kinah bolong santa nika dados kagem gesang antuk jinah rupiah akehnyane 100.000 rupiah jantan nika atur titiang intik perarem ring Banjar Purwokerto ripet wenten salah sinunggil warginane jadi keambil makin titiang ngelantur intik upasaksi jantan iki rahinane mangkin miputu Yogiswari wargi Banjar Purwokerto desa adat gereh kasukserah majang ring manggala adat Banjar Kedampal desa adat Abiang Semau nggih nglantur titiang niki majang ring Sangdang Pati mata kalih Putu Tuda patut nggih panggilannya sareng Yogi niki patah-patah putu saking sareng kalih tiang sakaka blene Yogi itu wenten pesan kitik enten iki pesan akidik manten tiang ring manggala adat tetap melajah iki jero desa tiang wenten raraman tiang wenten Pak Yogi niki sakaka raraman tiang ngeten tiang tetap melajah pun ubah tetap melajah itu. Nah apalagi yang muda-muda nih sarang kali Sangdang Pati mempelai mohon dinasti tiang untuk tetap belajar ya mungkin di sekolah sampun nanging ring kehidupan bermasyarakat itu kan durung dados pemuda dados pemudi dumun sampun makin pepelajaran ring STT sekeduno nah makin ring wargi adat dan dinas agak lain ya, nika tunasnya mangga tetap belajar tempat belajar sederhana minta pendapat sederhana ring orang tua nah nika pertami terus melantur orang tua kaler orang tua diki ya patah nika posisi sama dalam artian dalam berkeluarga pasti tetap ada masalah tetapi ya mari sama-sama nunas petunjuk sarang orang tua menikah mantan pesan titiang sarang mempelai berdua semoga langgeng dan diberi kebaikan selalu sedurung titiang mumputkan niki atau titiang lubrayang titiang nasampuro banget niki yang minap kuenten sing salah titiang majang ring Sumatera sarang sama buku titiang untuk Prama Santi Om Santi Om nih titiang matur sesemo kopi kadalah ring galah parikrama puniki nanging sedurung matur Kiring nunasi kadian ring ida bataro betawi kana mringgih riki ring pemerajaan rong tiga
dumadak sangkaning ceh ide kiraga sareng sami manggihan karahiwan kerajangan larapan antuk pangastung karo panganjali. Om Swastiastu. Sane jero mangku sane rumaga suci sane suciang jero pedesa saking desa adat gereh sane Wangian Picang manggalo adat lan dinas kalau sane Wangian Picang manggalo dinas saking Banjar Kedampal sane Wangian Picang penglingsir sareng sami saking Purusa lan Prodana kalau sane Wangian Picang mustikanyane dampati maka kalih sane tresno seken Picang renggalah sane becik puniki Picang purun maupun ngatur kapal tamu kita kalau cile sinunggil wargin Picang nicap kauripan saking Brahmacari kegiasa Picang pengayah ring Banjar mustikanya ring adat purun ngupo saksi kita kalau wenten pawiwahan mangga jangkep ring Darmo agama Picang sekalane ring manusia saksi nyaksinin warga Picang cerita kalau nicap kauripan kaping kalih riwawu wenten baos atur saking manggalo adat Banjar Puro Kertogereh ngeneni nindik daging perarem utawi penebas kukul sane mekatah 100 kali rupiah kaler medaging sejangkepnya nih peras pejati Picang saking manggalo adat lan keluarga jago nyangkapan indik daging pesuaran gendongan utawi daging perarem punika lantu Picang matur ring galah sana becik puniki ring menggalo lan pengincir sareng sami riwawu menggalo adat saking Banjar Purwokerto sampun melepas warganya nih sane mepesengan ni Putu Yogi Swari ane mungkin Picang saking manggalo adat Banjar Kedampal jago nampenin wargendane sane mepesengan ni Putu Yogi Swari lahir ring Cibangkaje 25 Juni 1993 jago tampenan Picang jago iring Picang mekamo musi dikaro kaler jago ungah Picang ring ile kita Banjar adat Kedampal Picang ingkang makweh matur ring tepangan parikrama puniki santukan api sane sampun koda ring pengintar baos ring penglingsir maka kalih Purusa lan Prodana sampun mewasta jangkep sampun becik pewarangnya kaler namun itu Presiden Picang matur ring galah sane membuat puniki kirang langkung atau Picang banget Picang lumtur agung pengampuro tehne kawimudan lan petunan Picang anu kada pinaka penyina batur enten lali Picang sina bantuk para mosanti. Om Santi 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 Om suksemo galah walyang Picang. Oke, untuk semua ring kekali lian adat ini Banjar Purwokerto dalar Banjar Kedampal abian semal sane mulantur Picapang Picang yang puniki ring dinas Banjar Purwokerto ini galah jero haris Ing semua untuk galah saking pengendar baos nanging sedherek Picang lantur matur Sumatera ring parikrama niki miring sampunan sudut-sudut nasi luhur ring ida betara kemimitan sane menggamlingi dikiring meraja dumugi parikrama sane sampun margi antar niki Presiden margi antar ngeros puput melalui bos-bos melarapan untuk sarang puja pengasung karo Om Swastiastu. Dana jero mangku sane Suciang Picang dana jero desa dan gede sane Wangian Picang dana kian Banjar adat ring Purwokerto lan Kedampal sane Wangian Picang beton Picang kian Banjar dinas saking Banjar Kedampal sane Wangian Picang penglingsir saking Purusa lan Prodana sane sampun Presiden Nojo napa niki ring Picang bawasan nagar sane Wangian Picang rawuh ring sang dapat di mangga kalih sane tresno sih Picang Picang pinako saben dina sering banyak Purwokerto netan demakeh matur riantukan napi sana sampun kodar bau
saking perusolan perdana pewarangan sampun sami adung. Titiang melih pisan pinaka sawen dinas ring Banjar Purwokerto rahina mangkin titiang meduwe wargi niputu Yogi Swari. Jagi lepas titiang cacah diwanipun saking bebanjaran dinas Banjar Purwokerto kasuksrah ring manggala dinas ring Banjar Kedampal mangdone prosido keunggahan rika dados wargi. Nah, ini ilik kita surat perpindahan dorsana siosan rahina mangkin dereng prosido ditang nyangkepin sinah sampun benyang kepungkuran rika malirahan galah dumugi sang dampati maka kalih prosido sah secara hukum menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 74 nika mangda menduwe akta perkawinan sapunika. Nah malisiki pinunas titiang ringane klian Banjar dinas ring Banjar Kedampal niki riantokan ring sajeroning pilkada daftar DPT niki sampun keluar berarti niputu Yogi Swari niki tunas titiang ring sajeroning pilkada niki mangda budal di bos Banten hilang suara kita mesti takian. Sandokan sampun keluar DPT niki kan niki nasuki lantuk. Nah niki mangdone nyoblosnya niki kari ring Banjar Purwokerto sapunika. Inggih titiang menika matur kirang langkung tuna luwih adu titiang matur dan lali nulusur agung pengampura banget puputan titiang untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kelantur ring tiang dinas Banjar. Inggih kalau tidak matur semua ring parinekan galah sane ketiba ingkang titiang Om Swastiastu ini hajang ring lidane jero mangku sane pinisik yang titiang saha taler ring dane mangalani desa adat gerih sane bot titiang asa punika taler ring dane mangala adat lan mangalna kepraja ring bebanjaran Purwokerto saha pisan ring Banjar titiang ring ketata karena banget wayang titiang taler saha menawi ring penglingsir saking berusulan perdana sana banget taler wayang titiang saha nenten lali titiang ring sematan lanang istri saha nenten presiden ante titiang onek siki kalih ring sepengerau sore kadimantin puniki ngemilatan ring pesadu ajang kadimantin puniki sana banget tresno sih titiang ring sang dampati maka kalih ingih ring penglingsir berusulan perdana saat titiang taler nenten manyangan natur malih duaning napisane sampun kodar kapidata ring sejeroning sang maka kalih sampun keduluran tu pada reno nenten sanang malih bahasan titiang saha duaning taler titiang nyarang ring sejeroning upasaksi saat taler sampun diwawu ring dane mangalaning dinas mangalaning adat sampun pada masuk serah saat taler titiang ring galah sane buat puniki pinang aslai ring duang das tanggal 10 September ring wasa duang teli duang asa wargin duwe sane mo wasta ni putu Yogi Swari pacang tuna titiang saho pacang tampen titiang saho taler iring titiang tetun mokramo ring bebanjaran saho desa Abian Semandoya kami ingih ring pengisir sareng sami titiang matur suksmaning manah duaning sampun presida nyarangan muputan midakadi ila kita warga duwe sarang warga kita dadas nengrian tiang niki ring sang dambati maka kalih rahajang niki dumugi napisat sane pacang kaptiang nemu sane muasta rahayu taris ring dane mangala dinas wau wenten ditekat pesan niki mandane titiang lanturan rik sejeroning nyangkepan
ri perkawin puniki banget ala titiang lunas napi sane pacang angga titiang lanturan ngeras surat-surat punika malih pisan semua ring mata sami menawita ring pitekat wawu pastika sampun titiang pacang lanturan menawita ipun sampun dalar ring sejirawan ring maja jaring sekolah sekati ane mengalami ada pastika dikiring guru pakanipun talar kentan pacang tunah titiang ngiring ring sejiraning naging ring sang moka kalih saha titiang ring mangala adat lanines pastika sampun mandane napi-napi sane pacang kelaksanaan nenten doh lempas ring sejiraning pemargi nggih menika duaning ipun moka kalih sedang senang sedang teman iki pastika sampun akeh daging pas wenten tapi tunah titiang sang dapati putu sareng putu pembesan nangsir niko sangat berguna di dalam menuju kehidupan. Niko tolong dicamkan tuh ya berdua. Niko merupakan suatu berkah amanah yang tiada nilai. Ingin ring pengisir sareng sami abdi presiden untuk titiang nagingan menawi kirang langkung untuk titiang dinten lali tara titiang lunas agung pengampura pun titiang untuk paramita om santi 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 galah walang kita sok semua majang ring pilihan dinas penyiar kedampal Kauya Cani untuk wiro saksi duwene dukan wenten pembuat ring sejeronik awik desa adat kiri titiang pindah ke Krame pun jagi batalar pas saksi sejeronik wenten titiang aduh ya karya talar pengahannya puniki kelaturan talar ring wenten jero bedes kin kapun itu nagalah aturan titiang makin ring jero bedes ini asuk semua titiang kepijak kalah atur amatre kuanten sedurunge titiang jagi ngelantur matur giring sarang-sarang dan surut-surut nunasice majang ring ida sang yang juasa ida sesuran saling menggol minggir kiring kerajaan gumanti antar sejeronin pemargi melarapan atau angas tungkar om swastiastu pinihajeng jero mangku sane dahat wang yang titiang penglingsir maka kalih kuruse pradana inggian penglingsir takeng jeroan riki Banyar Purwokerto naler ring jeroan Banyar Kedampal abian semua asapudike taler majeng ring manggala dinas manggala adat maka kalih desa maka kalih Banyar Banyar Rigayu sareng Banyar Purwokerto sane banget wang yang titiang asa punika taler puniki wenten guru rupakanipun maka kalih sane wang yang titiang sang dangpati gerahastit sane taler nampi astane sane tresna sihin titiang narit disedak ditarkale parikramo kadimakin puniki apurun titiang matur matre majang ring pemilet sareng sami nah yen rerahin unagan pemargi menawi sampun katur wawu unagan saking nyedek sampun memargi unagan kekalih Darmo Suwake sampun memargi sane mangkin ke bawah seraksa rumaksa memargi raris sane durung katur wawu wantah Indik Widi Widano nggih Indik Widi Widano sampun tiang kejen atur wawu sareng dane ingin tanggal 6 nggih berarti memargi taler kelanturan untuk menjauh tapi undangan-undangan asa punika sampun menjanten pacang memargi sami kan asa punika ya nggih nah nika sane undang nganu titiang pengabdin titiang riantukan
upakara Widi Widano sanes dados sunteng ring sejeroning pawiwahan puniki lah sampun memagi. Nah titiang sejeroning upo saksi kadimangkin titiang purun nyaksiang Amet Pinet utawi raksa rumaksa kadimangkin puniki melarapan antuk unagan-unagan sane katur wau. Niko timawinan ini ke puniki sane patut ajagan iraga sareng sami gumanti nenten lempas sejeronin awik ring desa Pekraman Suang-suang. Inggih idedane penglingsir sareng sami ri tepengan mangkin titiang anggene sawen puniki ring desa wenten warga titiang sane jagi keambil ring sejarana raksa rumaksa puniki. Nah titiang ngewentenan taler amatre puniki sampun jo alit-alit niki sekadi pendidikan sampun mejanten nggih sampun pendidikan sami nanging tiang ngilingan puniki ngingetin puniki riantukan tios pelemahan tios powongan matiosan sampun kawentenan nih sane dumun kekalih puniki yang jelas ya sampun bajang aja truno atene ngitungan dewek pedidi jeg nualuhan teken ngitung aja kadwo yen ngitungan dewek pedidi aja kayune memargi yen sampun saijin orang tua jani yen subuh terus maduong di puniki atene mekurenan punika jelas sampun sapunika kewentenannya nih jelas sampun wenten pesadok saking sang lanang utawi sang istri di PT wenten jagi kijel kan jelas sampun wenten sapunika tapi kemawinan asapute nika riantukan sejeronan pemargi tan keni antuk ring sejeron kapyalang utawi napi pangten sampai bingung sane di rumah utawi orang tua nonton sampai bingung nika tiosan punika puniki wenten taler puniki sejeronan pemargi wantah puniki santukan sareng sang dang pati sareng kalih meteganan kalih mangkin sane dumun kan siki aja raramo wonten jumah sane mangkin sampun wenten jumah daje sane mangkin punapi antuk pang berimbang puniki hormat ring keluarga saking triki Pradana taler hormat saking Guruso dan kita nih nelanang taler sapunika hormat triki Pradana hormat saking Guruso dan kita nih maka kalih sapunika neten ada disampune pulih nenten inget malih sampun kenten sampun tan eling malih yen sampun pulih malah tambah eling gumanti sido antuk ngetut uri sareng guru rupake yen sandang pati umpamane tan eling guru rupake ngejo ngelak ya dadosne makane sandang pati niku yang harus kenten sane patut eling becik yen sampun becik keluarga pasti becik amun punika nih banget tunas titiang ngajeng ring pemekasne sing sang dapati gumanti yen melajah ya tetap ya melajah niki kantukan ampun dios niki genah yen dumun dios kadia runo bajang nak jadi sampun ya tuwa kan melajah tuwa ya dadasan nika kunapi antuk jelas sampun niki sane patut magahen wantah sang angene penglingsir dika angene penglingsir diki mulih ya diki niki ya magahan mulih ya ngajanan aja ya magahan gumanti tekes ragane tekek jejak kenten nyeragan wenten kewenten ragan panten yen obah sejaronin pekayun inggih menawi kirang langkung tantukan iki nah alit tak sampun pada wikan undangnya ngiring di sareng-sareng melajah nah sane terakhir aturan ditiang yang aturan niki selamat niki ring dan pati sareng kalih gumanti sejeronin pemargi rahayu asapunika
Nabi sane aturan di tiang diwawu kirang langkung nawi munggah ring sirone ase angin diteneten dan kapi inget itu saat waktu angin tiang pinget sapunika. Nah kirang langkung atur di tiang nunas dong pangapura sinep di tiang atur para masa. Om santi santi santi. Untuk semua majuan dari Jero Desa adat kiri pun persiden dan keluargi talar segera mikuatan lupos kalah puniki nah sana mungkin kelantur ring pelingsir yang kaler menawi winten malih jadi bacaan katur dalah ya gitu. Hai matur untuk semua ini ring Jero Desa diwawu sampun akeh kawedanan petekat mantuk ke ring sang dampati maka kalih jantan sampun sang dampati sanang nika angen sejaroning pemargi angen titi pengancang ke Purwokerto pelingsir maka sami menawi sejaroning pemargi raksa rumaksa sampun kawastanin nemu gelang sapunika ingyan adat lan dinas saking penglingsir Banjar Purwokerto iwawu sampun nyuk serahan ingyan pemargi naler saking penglingsir berjuru Banjar Kedampal ada dinas naler sampun nampening kelanturnya ne pinaka penglantur ring sejarah pemargi wenten maka cihno asapunika sedereng ngelanturan sejarah pemargi kelanturnya ne menawi ke dumandane modudonan pemargine perjuru maka kalih adat lan dinas ketekaning guru rupake dumangdene ngerinin ngelingo tanganin ingyan rerepi sane sepatutnya ne kemudian harus ngelantur presida jaga kelanturan pemarginya ne terus perjuru adat lan dinas menawi sampun ngelingo tanganin maka kalih sampun nggih nggih sampun kenten ring sang kreastin menawi wenten dokumentasi durus margiang ngelantur pemargi Jero saking kaler riantukan liu awik puniki proyek nilai kita sampun kemargiang sapunika mungkin manut ring sejeroning sungguh pararong mering Banjar Purwokerto serah terima pinake pejakti asiki majeng ring klien adat Banjar Purwokerto saking kaler duaning pemargi di sejeroning raksa rumaksa ketekaning naleri wawu sampun tane kawastanin ya ke bawah Selanjung Batu sapunika kuit angkin jaga kelanturang ring pemargi yang sekadi dumul wenten nuk serahan sembuat basan pupur sapunika pinaka penukar minakadi toyan susu nah mangkin iki kegentos sembuat basan pupur niki antuk sane milenial jaga kesuserah ring guru rupake menawi memenipun jaga ketampening ring Eyah Reno Pak Wir mriki sarangin dampingin mriki tandurnyane pinaka Cihno Tresno karena makin jaga kelanturan antuk lukar ali-ali sepisanan jaga ngeranjingin ring suang-suang jeriji sepunika kapertama Putu dan Endra dumun ngambil ali-ali laris ranjingan ali-ali pinaka pengikat puniki sampun terikat janji duaning sampun memargi makin kelanturang antuk sungkem kapertama Putu dan Endra sungkem ring pepet lekangin sungkem ring suang-suang guru rupake lunas restu aingge
di sejarah yang pemargi penukar ali-ali rau kesungkem sampun memargi mejantan sampun sang Griastin di sejarah yang ruruh pemargi Griasa Asramo sampun presida memargi antar sane ke bawah samano samyogo rauhen ke sanggamo benyanan dan diki ya terus memargi sampun mejalaran antuk pertama bulan wenten pejatuh karman tadi adrut yang riin teraris bulan niki sangkane wenten makureno negen utang niki sangkali niki enten sangkanen wenten utang enten jaga ketaur presida raris iput mesomahan seumah sebenika dua dengan sapunika Risjeroni Pulau Pali pemargi menawi sampun puput sepisanan titiang nyeledi saha mangkusara ring keluarga rumah kaler ring purusa titiang sepisanan ngaturu dengayang ingyan dudonan selanturnyane iwawu sampun kodar ring tanggal 6 sane jaga rauh mojatan sampun pemargi Widi Widano ingyan punika sang raha wiwaha sampun ada skenten sepisanan titiang lunas pemargi ring penglingsir Perdana dumugi ledang rauh dan galah punika menawi teu galah semeng jam putus sampun jaga kemargian selanturnyane laco-laco titiang jam 11 titiang saking kaler jaga malih rauh mriki pina kadi ngemargian sane ke bawah meja jauman sapunika menawi teu pitegas titiang enten ke bawah mau pamit wantah meja jauman menawi dak punika saking titiang atur nengayang tumangda demo margi parikrama selanturnyane munjuk lungsur antuk tiang matur titiang lunas agung rena pengampura kina titiang atur titiang antuk paramo santi om santi 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 om ini sub semua macam dari penglingsir kaler nasane mangking sampun ngudaro wudu sejarah ning pakai wahila lajur-lajur yang sejarah ning kuen tenang upakarya ngelanturipun dan sejarah ning payuakan kaler nah mogi-mogi je monggihan kerahayuan serta presiden kang katitiang rauh ngaleran saking keluarga puniki binatang saksi sekali asapun ikat kaler titiang saking murdu wakil keluarga besar Bapak Yogi boleh nyaman Wirajaya puniki ngampuk dan sejarah ning kue dan titiang enten walih kue yang ngatur taris sampun memargi sampai sampun kelaksanaan apa ngapus itu lancar sekali karena sampun tapi sampun mantuk istirahat di tujuan titiang saking burdo wakil bila kinawakan pisan ngatur malih pisan bina kepenguntap acara dan sampun itu daging masih gede Gunung Agung Gunung Lembuyan Ampura Agung Ampura yang gitu oke tutup titiang untuk para masanti Om Santi Santi Santi